Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum tug'anlar. Sizlar bilan men Ruslan Seyitqaziyev. Tug'anlar biz hozir ko'chada Batken oblasining Batken shahrining mal bozorida yuribmiz. Bugungi число bo'yicha 7-fevral 2026-yil tug'anlar. Biz sizlar bugungi kuni Batken shahridagi qo'yilgan jilqlarning uylardan qo'ldan kelishincha bolalarni bilib berishga harakat qildik. Sizlar bizning kanaldan alaslavay, like'lardan bosib turingizlar tug'anlar. Bismillah deb bundan boshladik. Tug'an qo'shqo'zlar qanchadan bo'ldi? 25 dan bo'ldi. 25 mingdan soda bo'ldi. Beko 50 mingga bergan jo'q bunday tug'anlar. Tug'an qo'chqo'lar qanchadan bo'ldi? Tug'an qo'chqo'lar qanchadan bo'ldi? Buna şu 5 o 115 ming bo'ldi. Mana cho'nglar ha? 5 o 115 ming bo'ldi deydi. Qaysini aldingiz? Mana Buni olib o'zingiz aldingizmi? Qancha qaldingiz? 27. 27 mingga o'zim oldim deydi. Qolgan 5 o 115 ming soda o'qdi. Tak. Asıl para koyunda. 23,5 olib turdi tug'anlar. Qoldilar 20dan keldi demas so'ngdir. 20 dan soda bo'ldi bergan jo'qsiz. 20 mingdan soda. Maydalari 18,5 dan soda bo'lganga beribdi. Qo'zlar qanchadan bo'ldi tug'an? Ko'kda. Ko'k 18 ga alındı. Ko'k 18 ga alindi, ha? Ko'kda 18 ga alindi. 3'ü 28 mingdan tug'anlar. Bo'g'oz ha? Başım geldirip qiladi. Bo'g'oz. Senin şapkangı alın. Bo'g'oz jelda jetayotgan tug'anlar. 28 mingdan 3 o'siga soda bo'ldi. Şapkaya. Yok. Optimga 22 mingdan soda bo'ldi, bergan jo'q bunday tug'anlar. Qo'y qo'chqolar. Jalang bag'ilgan qo'chqolar chiqqan ekan tug'anlar bozorga. Qanchadan bo'ldi? 24 mingdan. Bag'ilgan qo'chqolar 24 mingdan. Buna qancha oldu? 17 mingdan, ha? Qo'y. Qozluqqa qancha oldi? Qozluq. 23 oldu. Aha. 24 bo'ldi. 23 ming soda bo'ldi, bergan jo'q bunday. Şimdi hoşluk bakın. 20 mingdan soda bo'ldi tug'anlar. Berdi. Bakın buraya. Qozluq qo'ychi. Qaysi? Qozluq qo'y. Kozulu koydu buraya da. Ha, ofşibi. Qancha oldi? 20. Qozluq qo'y qancha oldi? 28. 28, ha? 28 ming tug'an. Qozluq qo'y. Bermadimga. 22 mingga bergan jo'qmi deb qozluq qo'ydi. Şöyle 80 lira oldu vermedim. 4 ha? 481 ming soda bo'ldi, bergan jo'qmi deb tug'anlar. 4 baş qo'chqorlar. Qancha oldi? 13,5 oldu. 13,5 ming bergan jo'qmi deydi. Kozlar halkı oldu. Kishnelerdan aytaverinchi, kishnelaridan. Bana 13,5 kıldı. Aha. 14,5. Aha. O koskol 22 bin kıldı. Qo'chqor, ko'k qo'chqor 22 ming soda bo'ldi tug'anlar. Aldingizmi? 26.500 ga oldim deb o'yladi, qozluq qo'ydi. Erkak qo'chqor tug'anlari. Cho'ngdori 15 mingdan 14 ta dedingiz ha? 14 mingdan soda bo'libdi tug'anlar. Cho'ngdori. 14 dan berib. 5 tasini tandamayga. Tug'anlar no 25 ming kemi bor deb to'xtatib tug'anlar, qarashan. Karabulak kıldı. Qarabulaq, Murat akan qo'z. Optomga 22 mingdan soda bo'ldi, bergan jo'qmi deb ular. Yalan qo'chqorlardi. Bugun sizga ko'rsatib ketayin tug'anlar. Qo'chqorlar. Ko'pincha qo'chqorlar kirgan ekan. Mashrab qozluq qo'ylar qancha em bo'ldi? 25'ten kaç yem? 25 dan 40 gacha, ha? Na qozluq qo'y. Bozor qancha soda qildi shuni? 25 dan 40 minggacha deydi tug'anlar. Tomosha qilasiz ish o'zlaydi. Tug'anlar, urug'liqqa afg'on qo'chqor izlaganlar uchun, afg'on qo'chqor ko'rgazib prezidentlarga tak jashi bu yil 6 bo'ldi. 2-4 mezgilda qo'llanilmadi deydi tug'anlar. Bu yil 6 ga o'tdi deydi. Tak, basi? Basi 100 ming deydi. Basi 100 ming ekan tug'anlar. Bo'yi o'lchaydingizmi? Bo'yini o'lchagan jo'qman deydi. Tak, nomer aytaylik.
76 mı? 776 menen 68 68 94 68. 94 68 туғандар. Мына. Бойыны, тишini açıp көргөзүп берет туғандар. Кимге макул келген болсо чалсаңыздар. Ha? Туғандар, Qancha oldu? ушундай кочкорлор дагы бар экен. Булар канчадан? Bunlar kimden atalım tozlar? Булар козлар 40 миңден экен туғандар. Ушу кочкордун козларыбы? Мына кочкордун козлары экен туғандар, ушу кочкор. Ушундай козлардан бир экен. Койлар, значит, местный экен, да? Энелер местный ме? Yeneler Caydarı. Энелери местный, жайлары койлор дейт туғандар. Жайлары койлордон ушундай козу түшүптүр туғандар. Мына кызыл кочкорду кошкон экен. Кимге макул келген болсо, мына козларын дагы көрүп, саудалашып болсаңыздар болот туғандар. 162 алыптыр туғандар. Мыначы? 140-ка. 140 алыптыр. Мына 162 алыптыр туғандар. 160-тан кайтты дейт туғандар. 160-ка берген жокмун дейт. Туғандар, Баткенде ушундай саган уйлар дагы кирет. Салам алейкум. Аляка. Біз сеналарын айтыңызшы, сіз тапқаным зор болды да. Бардығын сенасын білесіз. Қана? Яқшысын сол? Айдың енді. 250 мың. Сода болған жері. Же кәмі бар бұл? 225 сода болды. Бұнысы? Ашытып күйдірестерді бар зы? Так, қанчанчы баласы, қанча литр сүті бар? 10 бар, топодан сытқары. Азыр, дәл моментте. Желектері жаш кен туғандар. 4-ші баласы кен. Мына. Номерді айта беріңеле? Номерді айта? 78 менен. 18. 19. 85 туғандар. Мына. Жақшы саған үй іздегендерге баласы ұрғач кен туғандар. Мына. Машалла, сон кен. Розалава алып тұр туғандар. 156 мыңге. Қанчанчы баласы бе? Әшке? Екінші баласы. Екінші баласы 156 мыңға сатып тұр. Нуаз кен. Ондары негізі саған ойлар ушундай кирет. Бактенгеч. Бұлардың есен тағы жаман қиын. Бұқалардың, уйлардың көбінше саған ойларды тарттайды. Қармағанда ғана тартып бере алайын. Боғыз қанша oldu мынау? 145, а? Мынау че? 125 мың. Ака, сіз қанша oldu? 160 болды. Қаншанчы қарынға боғыз ке? Үшінші қарынға. Мұнысы че? 155. Қаншанчы қарынға боғыз болды? Екінші қарынға боғыз, а? Так. Мына. Шелектер өте соны екен. Туған, қанша oldu мынау? Салам алейкум. Қанша oldu? 200 мың. Қаншанчы баласы? 4-ші баласы кен онда. 200-ге берген жоқпын дейді ондар. Баласы не? Баласы Нуаз кен. Шундай туғандар, саған ойлар. Номер айтты? 553 менен 66 61 35 туғандарына. Жақшы. Парада шүйті? Шүйт пе? Аян бер әлбейсін, а? Парадасын айта албайым дейді туғандар. Жақшы саған үй іздегендер. 280 мың кемі бар дейді туғандар. 5-ші баласы кен. Торпоғдан сыртқары қанша литр сүті бар? 6 литр сүті бар. Торпоғдан сыртқары. Азыр қарда уже 6 айлыққа боғыз дейді туғандар. Торпоғы ұрғаншы еркек? Баласы еркек екен. Бөлі базар қанша берді? 250. Базар 250 берді, а? Базар 250 мың сода қылды дейді. Берген жоқпын дейді. Азыр қарда да боғызы бар екен. 280 мың кемі бар дейді. Баласы уже ертеден бері тұрып өрже баласы чарчаған ұқсайды. Бөлі номерді айтың? 70 менен. 70 менен? 30 35 15. 35 15. Да. Жақшы саған үй іздегендерге туғандар. Так. Туғандар, көрөз, бирок сенасыз жоқ, қызығы жоқ дебеңіздер. Себеп мына Сымаңа бұл кішіні немеге қойыңыздар, сена бермеді ме?
Size satıldı mı? 120 mindən 13'təsi satıldı dedi o kadar. Çın bu calğan bu bilmeyim bırak. Bu ama sen alarım deser mi? Sen alarım deser mi? 175 milyon var. 175 milyon. Sizil duranlar mı? Azı bir ölçü 175 milyon şu soda bolğon deydi tuğanlar. Emmi oşo eğisin tağışaman kıyın. Soda bolotkan jerinden tartıştan kıyın. Kısqasında tuğanlar. Şunday buqalarda. Sen alarım bilesmi? Hiç kim demle veredir. Akam kaça kaldınız? Kança kaldınız? 130 mu? 130 mingə aldım deydi tuğanlar şunda. Bu ayağa çıkart, bu ayağa çıkart. Mına ala kança oldu? Ala. Bilmeyim şuna. Nurбек sen aslında kaça? Tuğanlar şunday. Sen alanı sorsan ele bilbeybiz. Kança soda boldu ele de öyle emek kalatlarda. Mına kasapları menen süreşip kalabı kanday olot. Mına kançaga satıldı? Kançaga geldi? Mına kok noz 228 mingə satılıp bir tuğanlar. 228'ge. Tak, bu tay 60 mingə satılıp bir. Mına kulun. La kança oldu at? At kança oldu? 130 ming soda boldu bergen жоқ dedi. Kança yaşta? 10'dan tegele girdi. Ulaq үйір. Barda oturup yürüyen başka. Yürüyen var iken ulağım. Ulağı үйірі бар deydi. Mına kulundar toğanlar. Ya mına kulundar kimden? Kança oldu eko? Bazar mı? Qaysı men qaysı? Mına eko? Mına eko 65 milyon soda boldu bergen жоқ lem deydi. Ulan sen bilen? Mına sen alanlar. Bizim elikte olsun diyor. Nelikte olsun da? Bunu 60. Narkını 60 kılıptır. Mına esprimiş. Bunu biliyorum ben. Kança oğlum ne bilbeysin erim? Mına çiçek. Çıraylı okulum eken. Birlikte çıkar. Ayız kanal. Ruslan Seyitqazиев. Мына туғандар, ушундай баткен мал базары. Колубуздан келишинде сиздерге көргөзүп кеттик. Каналыбыздан алыстабайсыз, лайктардан басып турасыз туғандар.